sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast! May buntag ani ang paghatod sa itong mga balita sa balitang lokal. Gilunsad sa mover ang electric vehicle o EV delivery niini dinhi sa Sugbo. Usa ka klase nga logistic service diin gamit ang sakyanan de kuryente. Sa kasamtangan, aduna na kini duha ka unit nga EV delivery van diin nagaserbisyo panghatod sa mga appliances, furniture o guban pang orders gikan sa IKEA Philippines padong sa mga panimay dinhi sa Sugbo o guban pang mga probinsya. Una na kining gilunsad sa Pasay City niadtong Setyembre tuig 2023. Diin na kini sa 60 ka EV units, 39 ka trucks, 17 e-vans o 4 three-wheelers. Og target niini mag-expand sunod duha ka tuig sa tinguha nga makamugna og 500 ka EV nga moserbisyo sa Southeast Asia. Gawas sa IKEA Philippines, ka-partner usab sa mover ang SM Appliance Center, Unilever Philippines, Nestle Philippines ug Nespresso. Ingon man ang Marks, ang mover giingon o giila nga pioneering sa green logistic services dinhi sa Pilipinas. Tumong sa mover, dili lang ang paghatag og logistic services kundi manguna sa lakang sa pag-promote og green revolution og maawhag ang ubang mga negosyo o komunidad nga makig-usa sa pagduso og sustainable Philippines. Okay, well, the vision of Mover is to be the top of mind green logistic company, meaning there are companies that they don't buy their asset, they just subcon everything, no? So we want Mover to be the top of mind pagdating sa EV logistic, EV deliveries. Hinuon gisuportahan kini sa gobyerno apan do na pa kini angay ihangyo aron dili kayo bugat ang ilang bahin sa pag-expand niini. Well, again, it's not totally walang support. I mean, in fairness to the government, they gave us a free coding, right? As I mentioned a while ago, that a coding, one-day coding in the next 5 years is substantial additional revenue for us, no? But we want also to ask for more. Na, for example, yung mga truck namin, baka pwedeng wala na kaming truck ban. If you saw in my video presentation, we will have a tractor head, right? It's a very big truck, not covered in truck ban. So those are the exemption or the support, or probably tax credit would really be great.
Cavite. But for Visayas and Mindanao, we started in Cebu, we have in Iloilo, Cagayan, Davao, and probably soon in Bacolod. Regarding po sa ino-offer niyo po na services, ano po yung usually, may agam-agam ba yung mga business sector sa services niyo? Or paano natin sinusolusyon? Well, unang aga-aga nila as a negosyante is baka mahal eh. Right? So when we offer them, wala, it's not expensive, it's same. Kung magkano bayad nyo sa current logistic nyo, yun din ang isisingilin namin sa inyo, right? However, as a startup, as an entrepreneur, we also need to get an assurance that in return, probably we can ask for a longer contract. Kasi on the logistic, usually it's 1 year. Like here, if you can give us another 3 years, extension 3 years, we'll be happy to give you the same rate. Thank you, sir.